yang cegah han bi toto ba tempat ibadah baik ke bertanggungjawab singoh di akhirat. Nyan ulama kalau pejopeng dalam tuah. Nyan ululhan ulama yang larang umat Islam. Ululhan. Nyan perte hiblis mesreban nyan ke awaknya. Jahil hat memang. Nyan ulama jahil kaduh di muka bumi Aceh. Bala macam bala gebi atu ulama jahiliyah, atu ulama su. Tapi ulun drone hana sadar. Hana sadar. Nyan ban ka hancur generasi, nyan ban ka hancur ka agama pod Allah di Nanggro Aceh hana sadar. Mantong nenggeh-geh le urung drone. Mantong ni sanjung, mantong ni pujo-pujo nyan ulama. Pu kasalah jib ubat urung drone pu. Ilum tayang cit ku ulama. Tapi betul-betul dengan karena Allah ulama. Baik ulama-ulamaan. Yang baik ulama yang kali hijab bak pintu penguasa gedeh wo Aceh jak cik ceramah. Yang urung mekiblat gedeh Jakarta yang ulama-ulama lagi yang ulama ululhan. Perute ulama pajuh proposal, perute ulama pahala riba, yang pajuh kredit, yang keperute ulama-ulamanya. Nyawa ada masjid lon harapkan kepada seluruh masyarakat Aceh, ada masjid. Ubena seluruh masyarakat Aceh, baik nija intat bet bak dayah mudi mesranya. Yang bak dayah mudi mesranya, dayah penebar kedustaan. Yang dayahnya rata-rata tengku bak dayah mudi mesranya penebar fitnah. Karena apa kau lon pegah? Karena dayahnya bersangkutan dengan sikula. Yang bak dayahnya ka berfasilitas tahud. Total berfasilitas tahud. Yang bak dayah mudi mesranya. Hana suah ni ja intat bak dayah mewah tadi. Yang lagi bak dayah kufar mudi mesranya kanyata. Rata-rata tengku dayah mudi mesra, penebar kedustaan, penebar fitnah rata-rata. So, Abia kalau tebar fitnah ke doktor yang dia tuduh kau Wahabi. Yang tengku yang mendakwah ke loncit ni bak uro Jumaat, yang uro Jumaat ke mendakwah sonan si Ajir Haram Jedah. Jatat tengku penebar fitnah bak dayah mudi mesranyan. Jadi kepada syaralun ada masjid baik le neja intat. Anu bak dayah mudi mesranyan. Kenyataan dayah mudi mesranyan dayah kufar. Gepedeh li Allah. Jadi hana payah neja intat bak dayahnya. Kalau larang, memang rata-rata lon kalon anu murib dayah mudi mesra penebar fitnah. Hydro gementong Abu Mudi Mesra, Raja Fitnah. Pu dah pegah teman. Raja Fitnah Abu Mudi Mesra. Maka disalurkan yang fitnahnya ke anak-anak murid. Gure pajuh harum, gure pajuh riba, gure pajuh kredit, gure pajuh proposal. Anak muridnya mengalir. Syok lom thang anak muridnya, anak murid badayah Mudi Mesra, carong-carong that bak ditebar fitnah, mungkin nak kepejep ia sabu-sabu. Karena gure urung pahala. Urung pahala peng sabu-sabu je taubat dengan peng sabu-sabu. Yang gure awaknya, gure kata-katanya yang jakbut bak dayah mudi mesra. Jakbut aju mundur 20 ton lele 10 ton tepo hana pupu. Hibli lebih panjang ilmu ketimbang gure awakah. Nyomah lun begah. Memang ka kenyataan jino. Ilung mah nyo hana lun jak layan urung jak yang komen bak lun di kampung perete anu hibli dum. Perete anu korupsi dum hana pele lun jak layan. Nyo yang pele lun pegah ba. Jadi kepada saudara lun yang sambut PKI di urung Samalanga. Karena berdasarkan PKI na di Samalanga. Yang PKI na di Samalanga. Aleh PKI, aleh induk PKI, aleh keturunan PKI yang sambut banser kedih di Aceh. Yang maka hana so yang peduli pih mesiro ke perkara Panglima yang kasesat. Hana so peduli ke perkara si Itsonan yang pegah yang pewajib pilpres. Yang sonan Sinurdin Sirih laknat tilah kafe mijakrong yang pihana so pisyahadat cik. Yang ban ka dusta ka dimekat ayat Allah demi proposal, demi pangkat, demi tahta, demi peng lampu koi mai mutido. Hana so yang tangani dan hana so yang cegah yang nasibuk ke pukoma kedung.
Yang perti antek yang pajuh harim yang pajuh riba, yang lun temenak ke perti ase yang pajuh riba. Ngomah lun pegah. Yang Bandung perti ase yang kadang bak pintu pengusahanya perti ase pajuh riba Bandung. Yang dengku yang kali hejak gedeh ujawa kereta. Yang kali hejak bak pintu penguasa mengsaboh hanapat tak pakai. Yang ke perti antek penghancur agama Allah dia ceh. Yang ke perti dengku-dengkunyan. Karena dengkunyan kagemu kiblat gedeh ujawa kereta. Dikir lewat Jakarta wakah bangsa Aceh berangkap puja ke pegotnya. Yang dikunyan bak ulama kon bak rakyat Aceh. Berangkap puja ke pegot. Tapi awakah payah kedengar berhala. Payah kedengar Pancasila. Undang-undang dasar harus kapatuhi. Yang makaji awaknya kiblat gedeh Jawa Kerta si dalam tuah. Maka pakon Acehnya cerebre sampai rodro tu pakon Acehnya hambat Aceh merdeka. Nah dengar nu masa Tengku Hasanon Mudi Mesra ke ketua MPU, bu ke ketuanya, ketua Huda mah. Yang masajid ke ketua Huda. Yang masa Bu Mudi ke ketua Huda yang ke masanya kahancur Aceh. Kahancur Aceh masa Abu Mudi jid ke ketua Huda. Aceh ni cuba fikir no. Yang Tiruslan Bupati Birun. Yang so yang peterbit ijazah palsu. So yang peterbit ijazah palsu. Yang cid ulama yang Abu Mudi yang cid manusia munafik. Yang apa Tuhannya. Yang nakeh Abu Mudi yang nakeh pendusta. Yang Abu Mudi mesranya utak proposal lam utak ke peng. Yang lam utak Abu Mudi mesranya peng. Utak kredit, utak pajuh riba panena. Maka gelaknat li Allah, gebi bala li Allah, penyakit gebi macam-macam bagau. Yang kata ure-ure urung roh, ada ure urung dalim. Ya, ada urung dalim menung gebi bala li Allah. Apa ya coba-coba tentera Allah. Maha suci Allah, Allah Maha Adil, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hanapu yo tu bak talawan urung dalim. Hanapu yo tu bak talawan ulama zalim. Ulama su nyanci giyo poh li nabi, giyo caci, giyo hina. Ya, ci giyo poh hana ganggap ulama su nyan sebagai umat Muhammad hana ganggap cedera tuah maka ji keun laju ke binatang ulama su yang pahala riba ya. Yang kam balik ayat. Jai tat ka kedilapan Abu Mudi mesranya tok bak buka puasa ka buawai tak semajuh buawai tak kokop ile. Cemburu ke perkara tedong dayah rata sago macam na senang menyorame rumate menyona rumate aci ni cuba fikir siat naudzubillah min dalik hana tatme dalam ulama su lagi ji ko berat ka diba leh fatwa Imam Syiah hajid fatwa Imam Syiah yang kenyang awak pecrebre yang Abu Mudi mesranya nak urung pecrebre umat Islam. Yang urung pun cucak ulama dia Aceh yang kebut Abu Mudi Mesra. Yang disyop dijarum. Yang but Abu Mudi Mesranya nah. Yang menyojih betul-betul malam Abu Mudi Mesranya baik dijak bar fitnah tegap. Ino kenyataan ditebar fitnah sagonyo, ditebar fitnah sagoje. Ku ulama jamun ditebar fitnah leji. Ya. Bupane kuramah teman bakji, kuramat nah. Yang kuramat na Abu Mudi Mesra menyo keramat piu-piu le hanapat diduk. Yang tihe yang awak trimong awak file metam. Awak file metam ya Abu Mudi Mesra nya nampu ya pegah ulama bakso ya pegah ulama. Pu ulama pu nada tri ulama ilung wali ku ulama syid. Ilung wali ku ulama pun yang ipoh yang dipoh di Aceh seluruh Aceh ulama wali lun. Ya wali ku ilun. Yang dipoh, boh dikoh. Pasal lam babah lah, dipoh mati. Sona tuntut ke perkara bangsa Aceh, ke perkara ulama dipoh ledro ulama. Tabih apa sok sualun pegah. Ya, panena tuntut teman ni kerana wate masa konflik yang ulama-ulama yang selamat jino yang perute ulama-ulama yang menggantung bak berhala Pancasila. Yang maka ulama-ulama jino selamat. Pakon selamat lun pegah kerana tunduk wate masa konflik di dalam tuah. Yang lagi tu bul khaini yang tu siat sanan dan tengku tu bul khaini tengku bui khaini ya yang awak trimong kafe USA untuk bebas beragama di Aceh tahun 2016 nak ingat yang saya awak pim ganja si nah
Yang nak tu bul kai ni nya ci tenyong tiap pun na genja tiba yu balut tiap tiba ka busi yu kirim beno. Bergot raya. Unu punya bergot timang. Yang lagi tiap tahirinya. Yang tiap tahiri na saya paleh yang cik awak dilindung masa komplit ciknya na. Tajan tipa i ci berkon masa komplitnya. Yang Tinurdin Syirik. Yang Tinurdin Syirik kaplat mijakrungnya. Yang na saya ciknya na saya dilindung le berhala jamun. Awaknya nak. Awak tunduk ke Pancasila, awak tunduk ke tipai je mana. Makaji awaknya jino awaknya poya-poya tenang-tenang. Yang lagi si sonan yang ti aram jedah sonan nampak mah tapi tu nangkap kafe palih minyak kerungan. Alah sonannya balih lung tebut tanya kaplat yang jual yang pu wajib pilih Prabowo. Tua balih lung perah tanya. Memang tua kaplat aram jedah andingan tu. Cai tak kaplat mi jakrung ka dalam doa je. Betul ilun berah. Ilun mana tegang-tegang ilun hanayo ku ilun bak lun jak hina ulama sulat na tilah kaplat mi jakrungnya membecut hana lun yo. Yang pelai lun yo ke Allah Subhanahu wa taala. Kan ke manusia zalim laknat tilahnya nan. Ada pegahnya ulama pu ulama. Ia babah mi tong ke ia babah ku rudah ada muka. Kuno hirut babah. Nyanyan ulama hana pu daya gun. Na'udzubillah min zalik. Menyemun betul-betul ku ulama ori setulim ambil daya gun. Ilun kajamun kadipok limoto kajamun. Kajamun ku kadang lun kerja dia bak tingkat padumpluh kadang di kawiyup kadang garit ku kajamun. Bahaya lun hina ulama. Hana pu daya hina ulamanya. Karena ulama pu waris nabi ya. Urung gasih lipot Allah. Hana pu daya hina tapi yang lun caci makinyo sedram tuah mah beredah. Yang bapi urung drone nanggap ulama tapi bagi lon kan. Yang kaplat musriban lu nanggap. Yang hibli lebih panjang ilmu yang nana depu. Tapi hai tunduk ke Allah, hai mengaku Allah Tuhan. Yang hibli, pelam ulama jino. Ulama pajah proposal du mah. Ulama kau pribadi mah. Ulama pu wajibnya, ulama pu wajib je hidup. Tak perah apa dah perah. Nyopa kau haji nyo banser PKI laknat tilah yang kena dia ceh you cegah tiap. Yang you cegah tiap baba ulama yang kadong yang ka pekong pemerintah you cegah tiap. Baik yang na carang ke perkara corona ya puyo umat Islam. Pupap lumo gaduh ya puyo umat Islam. Nyo galak ke mati jahit. Galak gaduh mendakwah ke mati jahit. Bungpok mati jahit. Cahung ke merumpak punya lagi nyan. Mati ke bak kata bayang ide. Dalam tu masjid ke punya mati kan. Atau syurga ke bila Allah. Syahid ke bila Allah. Tapi pakan ya ke. Pakan ya ke kata bayang untuk berjamaah. Puyau kerana puyau ke Allah. Ilung batat urung palih urung cukup bangsat lung urung. Tapi ilung hana ya keronanya lebih ya ke Allah. Hana boleh tak puyau drot ke Allah ke koronanya. Maha suci Allah papa yang terkena duk punya kena bi corona lah. La taih lang kambai di tak tetapa pilam guha pi punya kena bi corona kenong desi. Tapi dia hana pun tak piodro tu corona nya. Yo kon gaduh hafai ke masker, tibuk ke masker. Kon tayak koh baje getang sapo kon. You pegat baje getang, you koh baje getang cupo sapo pegat ke masker. Hana payah terima masker dari pemerintah. Hana payah terima. You pegat. Matang hana payah meleh. Ke perkara pakai masker, pakai dia you. Tapi baik jap paksa umat Islam. You pun pakai masker cuma menyuhanjir berjamaah sembayang. Cok masker sipak dalam perut gede. Maskernya masker je. Hana mu puji api. Alah, syedam tuahnya pokok jish. Menyuhana halangan bekna halangan tepu gebila Allah. Yang kalon mentong bah. Yang kalon mentong pu yang lun pegah banser karena dia ceh. Yang corona yang sebetulnya hana dia ceh coronanya. TKA disambut oleh pemerintahan. Yang TKA disambut oleh pemerintah yang petakut umat Islam ke perkara virus corona COVID-19. Buat ulama. Alih pu politik yang hana ada depu politik sedram tua. Hana ada depu politik.
Awak nyan kali bekerja sama dengan PKI je dalam tuah. Nyan menancit FPI yang na di Aceh nyan awak nyan bekerja sama dengan Banser cik. Behana depu hai je cegah. Nyan kalon mentong pu yang lon peganyo kalon jit mentong si At-Tahirin yang ketua Mujahidan nyan. Kalon mentong. Dikejut cegah. Dikejut cegah Banser nyan pu hang. Cin kalon tengok. Nyan maka Banser nyan menyohana so tangani, menyohana so cegah Syedra Mutuah di Aceh, maka akan berkembang Banser nyan di Aceh. Menyon harap bahawa FPI piu-piu, FPI nyan sabancit. Hana beda ngon PKI Syedra Mutuah nyan purte ase cit nyan awak FPI nyan. Awak nyan di Mekiblat Kedih Jawakarta cit. Masa komplit Aceh hana FPI laknat dilah nyan di Aceh. Ban berusaha berkembang pu ke. Pu na disebabkan na dia tolong bangsa Aceh waktu tsunami. Nya hana payah fikir. Kemanusiaan ni kita nyo wajib tolong menolong. Nya urung ka musibah. Bah, nyan sot kemanusiaan. Jadi hana payah cok jasa sari jasa tat. Jaitat ulama dia Aceh dipo. Jaitat umat Islam dia Aceh dipo. Hana sot tangan im tiro. Hana awak nu, hana awak mui. Hana awak FPI di saat bangsa Aceh dipo. Jadi inopu yang taya angke-angke FPI haram jadah menancit ke paspor penan yang Satpol PP. Berakon hana Syedra Mutuah. Urung ketanyo ka dipengut. Dipoh karakter ketanyo macam-macam bagawa tapi urung Aceh hana sadar. Bukajit menyamanan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.